Pozdrav! Evo ovdje ide šesti ishod, zadatak 1. Marija je uvjerena da se uspjeh njezinih učenika na natjecanju razlikuje od ostatka učenika koji prosječno postižu 28,9 bodova uz standardnu devijaciju 1,4 boda. U tablici su dani brojevi tih uzorka njenih učenika na županijskim natjecanjima. Postavite hipoteze i izvadite zaključak, je li potrebno testirati hipoteze i zašto. Ok, i sad šta je ovdje bitno? Prvo bitno je da se označimo, znači ova riječ razlikuje nam je bitna. Bitni su nam ovaj nekakav prosjek, standardna devijacija i bitno nam je da je ovo uzorak njenih učenika. I sad u biti mi trebamo iz tih rečenica znati nekak prepoznat, snaći se u ovim formulama za, to su ove zadnje ove treće formule, koji bi to od slučajeva bio. Jer nema smisla to sve pamtiti na pamet. Sad ja znam ovdje da je to ovaj 1a slučaj i zaokvirit ću šta nam je sve bitno. Znači ovaj dio testiranje hipoteza, H0, H1 to vrijedi za svaki zadatak koji se rješava sa nekom od ovih formula, a ovi kasniji 1a, 1b, 2b itd. Vrijede za pojedine slučajeve. Znači šta smo mi iz ovog zaključili? Testiranje hipoteze o aritmetičkoj sredini. Je li aritmetička sredina zadanog uzorka, znači tu nam je uzorak, različita od neke zadane? Znači ovo je nekakva zadana, ovaj prosječno postižu, a ovo je nekakav naš mi smo dobili uzorak i tu su brojevi od tog uzorka. I doslovno nam dalje govori šta radimo, znači z-test, 1 minus z-test, ok. Znači, evo još ću samo tu staviti da bude baš izvučeno to što se radi. Prvo napišemo ove hipoteze, H0, H0, i napišemo nema razlike u, samo da se vidi zadatak, nema razlike u prosječnom uspjehu Marijinih učenika u odnosu na prosjek ostalih učenika. Ne da mi se samo pisati, pa ću samo skopirati ovu drugu. Znači ima ovo nema razlike i H1 bi bilo postoji razlika. H0 je uvijek negacija, H1 je uvijek pozitivno, ne znam kako bi to točno opisao, ali uglavnom H0 je uvijek negacija, H1 nije negacija, H1 je kad bi bilo baš istina. Nema razlike u prosječnom uspjehu Marijinih učenika u odnosu na prosjek ostalih učenika i postoji razlika. Najbitnije je ovo, nema razlike, postoji razlika, a ostatak rečenice se dopuni ovisno o tome šta nam je zadano u zadatku. I bilo bi dobro ne odstupati od toga, jer vidim da su u nekim drugim zadacima, možda ishod 2, čak su u ovom zadatku zapravo odstupali do neke mjere, samo malo. Da, znači ono što se meni nije sviđalo je njihov zaključak. Ove hipoteze su ok, ali u zaključku su oni otišli jedan korak po meni predaleko. Uglavnom, postavili smo hipoteze i to je to. I sad nam treba samo ovaj z-test i to je doslovno šema, ide jednako z-test, ovaj obični z-test. Mislim, ali nisam 100% siguran da onaj z.test je kad se radi o cijeloj populaciji, tako nam je nešto rekao asistent, a ovaj z-test je kad se radi o uzorku.
populacije. Mi ovdje imamo uzorak, ali u drugom zadatku gdje je cijela populacija iste rezultate sam dobivao i sa z testom i sa z točka testom, pa nisam 100% siguran. Uglavnom u z test samo uzmemo taj uzorak, ne redne brojeve nego samo ovaj uzorak, zarez, x će nam biti ta vrijednost kojom uspoređujemo ili ti ga ovaj 28,9 i sigma, on je nije nužan, ali ako ga imamo zadanog u zadatku onda definitivno ga stavljamo i kod nas, i to je standardna devijacija, ne, i piše ovdje u formuli isto standardna devijacija i to je ovih 1,4. Samo kod mene se sve piše sa točkom, ne znam čisto kak je kod vas pa da ne bi bilo. Aha, tu ću napisati z test čisto da se vidi. Ok, idući korak je 1 minus z test i doslovno samo je jednako 1 minus to. I sad računamo p, to nam je zapravo najbitnija stvar, a p nam je dvostruki minimum prethodna dva podatka. I u biti jedino po tom se ovaj 1a i 1b se razlikuju samo po tome što u zadnjem koraku kod 1a kad se dvosmjerno gleda onda se koristi 2 puta minimum prethodna dva podatka, a kad se jednosmjerno gleda koristi se samo minimum prethodna dva podatka. I je jednako 2 puta min od ta dva podatka. Šta je sad to? Da, to je ok. Ok. I to nam je naš p. Ovo kad piše e minus 0,5, to je kao da piše puta 10 na minus 5, valjda. To je jako sitan broj. I sad oni su još ovdje računali, što ne vidim zapravo nikakav razlog za računat, osim da se dođe do zaključka kojeg po meni nisu smjeli napraviti. Ali, možda sam nešto previdio. Uglavnom, average. Znači, oni su još napravili samo average ovih brojeva, ali nije, koliko se meni čini, nije uopće potreban da se riješi zadatak. I sad možemo zaključiti. Znači, ovako, ovo je zaključak koji dolazi iz službenih rješenja, koji, zašto to sad tako bježi? Čudno. Znači, ovo je zaključak iz službenih rješenja, a to je, budući da je p 7, to je ovaj ovdje broj, bude 10 na minus 5, manje od 0,05, to nam je u biti jedino bitno. Da li je veći od 0,05 ili manje od 0,05, o tome ovisimo koju prihvaćamo. S obzirom da je manji, prihvaćamo H1, odnosno da postoji razlika u prosječnom uspjehu Marijinih učenika u odnosu na prosjek ostalih učenika. To je točan odgovor na što se tiče ovih hipoteza, a oni su sad još dolje dopisali i ja sad pretpostavljam da je to zbog ovog average-a možda. Napisali su još Marijini učenici su bolji od ostalih učenika, bez da su napravili posebno hipoteze jesu li Marijini. Znači inače bi trebalo pisati zapravo hipotezu Marijini učenici su bolji od ostalih učenika, Marijini učenici nisu bolji od ostalih učenika i onda provjeriti. E sad, ja bih rekao da su oni to zaključili jer je ovaj P bio već čvrst i onda još pored toga ovaj prosjek Marijinih učenika je veći od prosjeka ostatka učenika. Ali nisu objasnili točno zašto su to zaključili. Isto tako pitanje je bilo je li potrebno testirati hipoteze i zašto. Na to isto nije dan odgovor, tako da ne mogu biti tu 100% siguran, ja ću to u testu isto napisati da ne znam šta me se pita. Mislim, ovo je test hipoteze. Upravo ako smo koristili ikoju od ovih formula, testirali smo hipotezu. Možda su oni mislili da li je potrebno
još neku dodatnu hipotezu ili nešto. Evo, nisam 100% siguran za to pitanje. Znači ovo možda za zaključiti da li su bolji od ostalih učenika. Nitko nije pitao jel su bolji. Znači ja ovdje uopće ne bi, ovdje kaže postavite hipoteze i izvadite zaključak. Ovo je zaključak. Ovo Marini učenici su bolji od ostalih učenika, ja to uopće ne bi nikad spomenuo u ovom odgovoru, ali eto, oni su to spomenuli. Ok, da, po meni je to zaključivanje iz nečeg što nije provjereno. Šesti ishod 2. Znači, novinar jedne televizije je uvjeren da se vozači ne drže granice od 0,5 promila alkohola u krvi, te da su stvarni podaci značajno veći od dozvoljene granice. Ovdje sad imamo jednosmjerni test, znači slično je ko u prethodnom zadatku. Opet uvijek preporuka, svaki put si pored zadatka lijepo ove formule skopirat. Uvijek nam vrijedi ovaj prvi komad formule, to vrijedi za svaki zadatak, i onda identificirati koja je druga bitna formula. Znači u ovom slučaju, možda ovo stavim tu, znači u ovom slučaju koristimo ovaj 1b. Treba ga u biti proširiti. Testiranje hipoteze u aritmetičkoj sredini. Je li aritmetička sredina zadanog uzorka veća / manja od neke zadane? Ne. Znači ovdje gore smo gledali je li različita. I zato mene smeta da je zaključeno ovdje da, znači ovdje su oni bez da provjeravaju šesti ishod, u ovaj prvom zadatku iz ishoda 6, oni su dolazili do zaključka da su Marini učenici bolji, zato bi se po meni trebala koristiti 1b koja gleda je li veće ili manje, odnosno bolje ili lošije. Ne. Ali ovdje sigurno se koristi 1b. Ovdje ću odmah zalijepiti da bude samo ovak ispod. I to je opet skoro sve ista šema, znači radi se z test je jednako z test. Napravimo to. Z test. Označimo to. Za x stavljamo ovih 0,5 promila, ne, jer je to prosjek, 0,5 promila, a u ovom slučaju za standardnu devijaciju ništa, jer nismo ju dobili uopće. Tako da ovo je odgovor, znači u ovu formulu može standardna devijacija i ne mora ići standardna devijacija. Ok, idući korak radimo opet ovaj 1 minus z test, 1 minus z test i radimo ovaj p koji će sad samo biti jednostruki minimum ta dva broja. I opet oni su iz nekog razloga, makar ne vidim apsolutno nikakvu potrebu za tim, su računali prosjek, pa evo i ja računam prosjek, ali ne vidim zašto. Ok, to je prosjek. I ovdje opet sad, što sam sad 2 puta sam kopirao ovu istu stvar, trebalo je ovo. Znači ovo testiranje hipoteza. Aha da, i trebalo je postaviti prvo hipoteze. Znači H0 hipoteza ćemo gledati, vozači su u prosjeku, da ovo pomaknem, H0 hipoteza, vozači u prosjeku nemaju veću razinu alkohola u krvi od graničnih 0,5 promila, i H1 vozači u prosjeku imaju veću razliku promila, veću razinu alkohola u krvi od graničnih 0,5
promila. Znači, kako je ovdje pitanje zadano bilo? Novinar jedne televizije uvjeren je da se vozači ne drže granice od 0,5 promila u krvi, te da su stvarni podaci značajno veći od dozvoljene granice. I zbog ovog značajno veći gledamo sada da li jesu veći ili nisu veći. Zato je H0. Znači, da je pisalo da su stvarni podaci značajno različiti, onda bi koristili ovu 1A test i onda bi radili ovaj dupli minimum Z testa. Ok. I ništa, to je to u biti, znači budući da je P jednako 0,233 veće od 0,05 prihvaćamo H0 hipotezu. Znači doslovno sve tu piše koja hipoteza se prihvaća, ovisi o tom P koliko je velik i to je to. I onda dalje samo prepišemo. Znači prihvaćamo i prepišemo H0 da vozači u prosjeku nemaju veću razinu alkohola krvi od graničnih 0,5 promila. Ovdje sam radio neki disclaimer. Aha, da, ovdje je samo bilo, znači oni nisu koristili Z test, nego su koristili Z točka test. I nije bilo rečeno zašto, ali je jedna razlika je možda da su ovo sad pak svi uzeti svi zabilježeni vozači u toj stanici tu noć, pa možda zato, ne znam, ako ima veze sa tim da li je populacija cijela ili je samo uzorak populacije. A ova granica, isto zašto bi ovo mogla biti cijela populacija i zašto ne uspoređujemo u odnosu na nekakav prosjek, zato što 0,5 promila nije izmjeren prosjek, nego je određen prosjek. Zapravo nije prosjek, nego je samo određena granica. Ne? Tako da nama ovih 9 ljudi su možda baš svi ljudi koji su tu večer završili u stanici i onda možda zato je ovaj Z točka test. Ne znam, to je samo, sjećam se da je asistent spominjao da se možda koristi kad nije uzorak populacije. Šesti ishod 3. Suvlasnici jedne tvrtke su trebali podijeliti dobit u sljedećem omjeru. Prvi suvlasnik dobiva 40% dobiti, a preostala dvojica ostatak u podjednakom iznosu. Dobro. Znači, mi ovdje imamo nekakvu dobit u tisućama kuna. Sad, u rješenjima su išli jednostavno si to pomnožiti. Evo, pomnožit ću jer će biti lakše, ali nije potrebno. Dobit kao da ne bude u tisućama kuna. I onda doslovno samo ovo puta 1000, ali moglo se raditi komotno i sa ovim brojevima u tisućicama. I šta sad napraviti? Sam napravimo ovaj format painter, kako se to... krivo. Format painter. Jej. Ok, šta sad napraviti? Znači ništa, sam zbrojimo sve te suvlasnike, na koje to mora biti podijeljeno po nekakvom raspodjeli i sad prvi suvlasnik dobiva 40, ovo je ukupna dobit. Znači ukupna dobit je 155.000 i želimo da prvi suvlasnik dobi 40% od toga, znači 40% puta 155.000 je 62.000. I dalje samo treba ostatak, sad možemo pisati po 30% ili možemo jednostavno vidjeti kolika je razlika i podijeliti s 2. Znači možemo napraviti je jednako 155.000 minus 62, ok, to je ovih 93.000
i sad tih 93.000 kroz 2 i to kopiramo i dole. Šta sad neće? Da, evo, ponovo ću napisati to kroz 2. Ne. Uglavnom suma bi trebala biti ista. Za svaki slučaj provjeriti suma da ispadne ista. I još malo bude lijepo. Ok. I sad smo dobili zapravo teorijsku dobit. Ne? Teorijska dobit kako bi htjeli. Ok, sad je pitanje odstupa li dioba novca od predviđene podjele dobiti. I trebali bi skužiti šta nam to znači. Znači, prvo, opet, za svaki zadatak redi ovo testiranje hipoteza. A drugo šta mi ovdje sad pokušavamo usporediti. Znači, pokušavamo usporediti nekakve dvije raspodjele. Znači, ove tri iznosa su podijeljena na tri različite osobe. To nam indicira da je to nekakva raspodjela. I ova druga tri iznosa su isto podijeljena na te tri osobe, to je nekakva raspodjela. I želimo vidjeti nekakvu razliku u raspodjeli. I sad sam ja cijelo vrijeme pričao o raspodjeli, a ovdje se koristi riječ distribucija, ali to je ista stvar. Ne? Znači u formulama imamo ovaj dolje cheat test, broj 4 formula, testiranje distribucije. Distribucija je isto što i raspodjela. I to je to, jednostavno nema druge formule kojom se testira distribucija. Znači lako se nađe da se radi o toj formuli i u Excelu ovom ima sve lijepo zaokruženo još, tako da se može skinuti, brzo pogledat. Ja ću samo ovdje skopirati još da se vidi na ovom primjeru. Znači 4 testiranje distribucije, cheat test. Krenemo sa hipotezama. Znači pitanje je odstupa li dioba novca od predviđene podjele dobiti. I tu je opet jednostavno, znači imamo mogućnost da razdioba dobiti ne odstupa, uvijek H0 je negativan, i imamo H1 koji uvijek je pozitivan, da razdioba dobiti odstupa od tog omjera kojeg su oni zadali. I da to provjerimo, radimo cheat test. Je jednak od hit test. Ok. I sad tu imamo actual range i expected range. Ovo je actual range, stvarnost, zarez, i ovo je kako bi mi htjeli da bude, expected range. I dobili smo nulu. I tu sad ako odemo na mnogo decimala, to je nula. Taj cheat test. Je li nula manje ili veće od 0,05? Nula je manje od 0,05, što znači da je H1 istina. I evo ovdje ću sad lijepo kopirat, da ne pišem. Znači, budući da je P manji od 0,05, prihvaćamo H1 da razdioba dobiti odstupa od omjera 40-30-30. Znači, najbitnija stvar je identificirati koju formulu koristimo i uvijek pogledati, uvijek si skopirati cijeli ovaj sličicu sa formulom i pokušati skužiti šta bi to bilo. Znači, ako uspoređujemo nekakve dvije distribucije, ne uspoređujemo nekakve njihove prosjeke i odstupanje od prosjeka ili nešto, nego uspoređujemo distribuciju. Onda jedino što nam ostaje je ovaj cheat test. To bi bilo to. Samo da zapišem, 24, 22. Šesti ishod, zadatak 4. Vijećnica je na nekoliko ljudi iz seoske i nekoliko ljudi iz gradske sredine promatrala utjecaj mjesta stanovanja na duljinu životnog vijeka s pretpostavkom da ljudi na selu žive duže. Znači ona sad već ima i pretpostavku. Postavite hipoteze i izvedite zaključke. Je li potrebno
testirati hipoteze. Znači opet, ovaj komad formule nam vrijedi za sve, opet kopiram formulu, lijepim formulu čisto da se zna. I sad je malo možda teže za odrediti koja formula se koristi. U ovom slučaju koristimo ovu treću formulu, testiranje varijanci. Kak bi ju ja nekako odredio šta radim? Znači, uspoređujemo nekakve dvije skupine ljudi iz nekakve dvije različite sredine i uspoređujemo ih po istom parametru. Razlika od recimo 6 ishod 3, znači ne gledamo distribuciju, ne gledamo kako je kod koje pojedine osobe podijeljeno to. Ne, mi samo gledamo opet razlike kompletne u tim skupinama. Doslovno koju god ovdje formulu sada pročitamo, neće nam puno koristi. Znači ima, možda ova je slična, recimo testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju uzoraka, znači kao u teoriji to bi moglo tu nešto biti, ali ovdje piše pak koristimo ako imamo isti uzorak prije i poslije određenog procesa, znači zavisni uzorci, to je kad na istim ljudima testiramo, znači taj slučaj bi vrijedio kad bi imali, 10 ljudi koji su jedno vrijeme proveli na selu i onda smo istih tih 10 ljudi stavili u grad i onda nakon nekog vremena ponovo vidjeli šta se s njima desilo u gradu. Onda bi bio ovaj broj 2. Ovi ostali, znači ovdje pak imamo, ako imamo dvije skupine s jednakim varijancama, onda je t-test. Mi ovdje nemamo nikakav spomen o varijancama, tako da ni ne znamo. Onda imamo ovaj dolje, ako imamo dvije skupine s različitim varijancama, opet ne znamo. Znači, i sad jedino što nam je zapravo ostalo je testiranje varijanci. I još je malo korisno ovak, znači to sample for variances. Zamisliti kao da se radi o nekakva dva različita uzorka. Moram priznati da je ovaj najmanje se može ovak nekakvom šemom iz samog teksta zadatka odrediti da se radi baš o toj trećoj formuli, ali ovdje toplo preporučam eliminaciju. Jer čak ispod svake od ovih prethodnih formula piše za šta koristi i vidimo da ne možemo ju primijeniti na ovaj zadatak. I u biti ovdje se radi samo postavljanje hipoteze, znači ona je pretpostavila da na selu ljudi žive duže. Mi ćemo postaviti, znači, opet H0 bi bila negativna, da stanovnici sela ne žive duže, i H1 bi bila pozitivna, da stanovnici sela žive duže. I onda ćemo otići napraviti to. Da, ovdje nisam rekao, ali inače ako nema ovog data analysisa, desni klik, customize the ribbon, add-ins i go, i onda ova prva dva se klikne se OK. Ok, znači idemo na data analysis i piše čak i uput data analysis, f-test to sample for variances. Otvorimo i uzmemo ovaj prvi range, uzmemo ovaj drugi range. Ove label se ne označujemo osim ako smo označili gornji ovaj dio gdje su imena, znači ja nisam označio. I kliknemo output range, tu kliknemo gumbić i staviti tu gdje želimo da nam izbaci. Ok, i sad je on to izbacio, lijepo, dobro. I jedini red koji nas zanima je ovaj P. Opet, uvijek gledamo P, di god da se nalazimo, P nam je najbitniji. I šta taj P kaže. I ovdje možemo vidjeti sad, znači, ja ću samo skopirati prvo odgovor, znači budući da je P jednako 0,189, to je veće od 0,05,
idemo samo po ovoj šemi ovdje, prihvaćamo hipotezu H0, odnosno samo zabunio sam se sa hipotezama. Prvo je trebalo provjeriti da li postoji razlika u varijanci. Ovo je druga stvar. Znači, ja se ispričavam, ali prve ono što smo mi ovdje radili, upravo znači test je za varijance. I provjeravali smo jel postoji razlika u varijanci životnog vijeka ispitanika iz sela i grada. I onda smo postavili hipoteze da ne postoji razlika u varijanci ili da postoji razlika u varijanci. To je prva stvar bila. I onda kad smo dobili ovaj odgovor, budući da je P bla bla, dobili smo odgovor na ovu hipotezu. Zašto? Zato što mjerimo varijance, ne uspoređujemo nikakve prosjeke. A onda dalje, iduće hipoteze bi bile, znači sad sljedeća hipoteza bi bila da li oni žive ili ne žive dulje. I tu je sad problem, znači ovdje su oni sad bili dali dobar odgovor i napokon, u onom prethodnom zadatku gdje se isto pitalo, znači na ovaj 6. ishod 1, je li potrebno testirati hipoteze i zašto, nije rečeno. Znači mi ovdje isto imamo pitanje je li potrebno testirati hipoteze. Po meni, ove dvije smo testirali. Znači onda valjda misle na neke dodatne hipoteze ili šta već. Znači sad je ovdje sljedeće bilo baš to, da li stanovnici sela žive dulje ili ne žive dulje. I onda je zaključak, ne treba testirati hipotezu da stanovnici sela žive dulje, jer iz prethodne tablice vidimo da niti u uzorku stanovnici sela ne žive dulje. Ja bi tu samo produbio, znači nije da iz prethodne tablice vidimo da stanovnici u uzorku ne žive dulje. Vidimo da nema razlike u varijanci. To je u biti glavni zaključak ovdje. Ali dobro, ako je nema, onda znamo da je bilo H1, da postoji razlika u varijanci. Mislim da bi onda morali testirati ove hipoteze da vidimo je li to znači da žive dulje ili kraće, jer nam razlika u varijanci sama po sebi vjerojatno neće reći žive li dulje ili kraće. Samo će nam reći da postoji, ova P vrijednost. I kad bi s njom utvrdili da postoji razlika u varijanci, odnosno kad bi ona bila manja od 0,05, onda nam ona ne bi rekla ali to znači da žive dulje ili ne žive dulje. Onda bi morali testirati još ove dodatne dvije hipoteze. Ne? Ali s obzirom da čak da je H0 i da ne postoji nikakva razlika u varijanci, onda nemamo šta dalje testirati. Evo, to je jedina to je objašnjenje zašto ne treba testirati hipotezu dalje. Ali nije mi jasno za ovaj 6. zadatak šta im je značilo to, je li potrebno testirati hipoteze, jel se tu trebalo raditi o nekakvim dodatnim hipotezama, jel to možda ovaj iz koje su oni zaključili da su Marijini učenici bolji. Ja po ovom pitanju ne bi nikad niti pokušavao odgovarati na ovaj zadatak u stilu da su bolji ili lošiji, jer mi niko nigdje nije pitao jel su bolji ili lošiji. Ali evo, to je malo čudno i mislim da tu nije baš dobro, da oni nisu baš dobro u tom primjeru to objasnili. Sad je pitanje 6. ishod, 5. zadatak. Hrvoje vjeruje da je ekonomska kriza u SAD-u značajno utjecala na primanja samozaposlenih osoba. Uzeo je uzorak od 10 osoba i napravio istraživanje.
uzeo je prosjek od 6 primanja prije krize i 6 primanja poslije krize. Postavljate hipoteze i izvadite zaključak je li potrebno testirati hipoteze. Ovdje je jako bitno dobro pročitati zadatak. Uzeo je uzorak od 10 osoba i napravio istraživanje. Šta to znači? To znači ovaj prosjek od 6 primanja prije krize i 6 primanja poslije krize je od istih 10 osoba. I tu nam sad dolazi onaj malo drukčija verzija ove formule, znači onda ne koristimo ovaj treći, nego koristimo drugi. Ne? Ok, da skopiram formule, samo pokažem. Znači koristimo ovaj testiranje hipoteze, samo testiranje hipoteze o razlici aritmetičkih sredina dvaju uzoraka, paired two sample for means, koristimo ako imamo isti uzorak prije i poslije određenog procesa, zavisni uzorci. Znači, radi nam se u ovom slučaju istih 10 osoba. Ovdje smiješno kaže 6, a ovdje je 8, ne koliko, 1, 2, 3, 4, 6, ovdje je 9. Dobro, nema veze. Nebitno kako je zadano ovdje, ali uglavnom bitno je da se radi o istom uzorku na kojem se sad gledala promjena u vremenu. Znači, tu uvijek se sjeti radi se o nekakvoj promjeni u vremenu, ali kod istih ljudi. Postavite hipoteze i izvadite zaključak. Je li potrebno testirati hipoteze? Opet ovdje nisu odgovorili na to testiranje hipoteze, dobro. Znači, klasik testiranje hipoteza. Ovo je formula za ovaj konkretno primjer. I idemo, znači imamo hipotezu H0, da ekonomska kriza nije utjecala na smanjenje primanja samozaposlenih osoba, i imamo H1 da ekonomska kriza je utjecala na smanjenje primanja samozaposlenih osoba. I sada, inače, razlog zašto sam ja ovdje označio crvenim smanjenje je jer opet u hipotezama piše nešto što se nije pitalo. Znači, Hrvoje vjeruje da je ekonomska kriza u SAD-u značajno utjecala na primanja samozaposlenih osoba. Nije pitanje je li utjecala na smanjenje primanja. Znači, ovo smanjenje samo znači crveno, ovo je kako piše u rješenjima, ali ja bi osobno napisao bez riječi smanjenje, jer to nitko nije pitao. Ali u biti može se tu napisati što god. Ali ne, ovo smanjenje nema smisla sa tekstom zadatka i nema šanse da bi ikako to da nisam vidio rješenje koje nam je ponuđeno, da bi ikako došao do takve rečenice. Ne? Ali dobro. Ono što je bitno je da koristimo ovu formulu. Šta god to je. Ovaj test. Drugi test. Znači, jedini razlog je jer imamo uzorak od 10 osoba i imamo prije i poslije. Znači, nekakav isti uzorak na kojem se radi nešto prije i poslije. I ovdje piše ponovo, koristimo ako imamo isti uzorak prije i poslije određenog procesa. I to je to. Znači, samo iz teksta zadatka se skuži točno šta treba koristiti. I idemo na data analysis, kako se ovaj zove, t-test, ali ima i hrpa t-test, paired to sample for means. Evo ga taj. Ok, i odaberemo prvi, odaberemo drugi, labelove nemam, ako označavate labelove gore, onda treba kliknuti ovu kvačicu ovdje. Ne označavam. I output range, tu si kliknem i ovo označim. I to je to.
raširim. I opet glavna stvar, ovaj one tail, ko i u prethodnom zadatku isto. Znači to nam je u biti glavni dio testa i opet imamo taj P je veći od 0,05, što znači da prihvaćamo H0 hipotezu i prepišemo znači da nije došlo do značajnog. Ja bi ovdje ponovo označio smanjenja crveno jer nisam siguran. Znači ja bi ne bi stavio smanjenja nego promjene. Čak ovdje piše samo primanja. Značajno utjecala na primanja. Možda je zato odabrano jer ne mogu. Znači šta bi nije značajno ja bi stavio ovdje da nije značajno utjecala na primanja, a ne. Znači po meni je točno rješenje budući da bla 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 prihvaćamo H0 da nije došlo do značajne promjene u primanjima samozaposlenih osoba. Možemo staviti prije i poslije krize. Znači po meni, evo iskreno ovo je isto nije dobro njihov odgovor zato što niko nije pitao za smanjenje. I to je to. 6. i 7. ću u idućem videu.